Kubor nakaslab jong unongsan hima. Kinong tre jong ki bank baper hapo ka syatri jong ka United Forum of Bank Union hinin kasngi kilapan banapat ba bakin penlong da ka jing ki ka ba saw pu praken ta ha ka ba kani ka jing ki kan sedang ha ka siteng mit jong ka art phulai terik bat penkut ha ka art fusan terik uleber 8,000 apusan habakran ba kinong tho kubor u convener jong ka Meghalaya unit uba Davis Lingdo ulai thu ba ka union ha kini ki benai baladep kalapelong shibun ki jing ki khamtam ha ka bayade bat ka thungkam thungjam ha ka bakum ka union kami isyakhmat bandawa na ka sarkar padeng banthung kam yaki samla ha ki kerdan baper ula benrap da ka baong bangya keren halor ka jingkerdu kam kerdu jam henre ka sarkar padeng kam shumla khotshu banthung kam ha ki kerdan baper khamtam ha ka grade D ka sarkar ka riban khot thung kam khnang bakan la bantre khambha ulai thu bakum balong menta ki branch kilapli shibun henre kinong tre ki dangduna shu na kalyang uba Davis ulai thu bahakini ki arsni baki pelong ya ka jingya ki bank kinom play badlada ki ATM kim don pisashu na kalyang ka jongki kinom let ban thep shu tat hadu baki sngi jong ka jingya kilakut shibun baro wan kuai ka jing ka party tasi ka torik ya khot yani ka press conference at all state headquarters ni lu menta na kalyang jong ka umbrella of United Forum of Bank Unions Meghalaya State Union ngakum convener ba wan tak lang mo Ashpa ban itu saya diajak kalong ba lalu new torik drive feb arja pesan ke United Forum Bank Union all the way depan India they decided to go on educational program jadi ki popun kita kalai tadi ki program kita lalu new torik feb kalau pun adu ka strike bagi laibo abu arsau torik but arsau torik drive watch the kasau torik feb kadang kau kita mensos kadang ka election apa Italia anta ada ke poster campaign tu hadu terik feb ketu wilayah ya saya sat ka dong kojok anta seruai ka evening time demonstration tu aku terik feb kita bi khangap yang cepat nama because again of the code of conduct of elections then pesan yo ke social media campaign kata ru kala nomor kojok mau apply terik feb anta next kawan ka batch wearing ba all the members jungi di branch state jungi pemila wilayah berarti mengendeng atau baca apa trik tu drive FM. Dan kalau kampung sang bagi yo lain trik tu march karena before parliament. Kongres jungi ba tamu napo ibok yo simbenta bagi members jungi kile cepo Delhi. It was a successful dharna for Delhi on the 3rd of March. Then ngiyo boleh koi demonstration mengkene apo Shillong branch teh main branch kede apo new trick drive live March to along with all the members and so kawai ko demonstration ka ba ni le pa nanti hapo jan opposite jo kadip ko ketika regional office jong ka Shillong SBI hatur ba sispa ko video kewan mengene nata kasipat tan India kadon ka press conference at state headquarters di doang kata mak jungin ibu puksan ne le ka pengin yo recruitment kambol pat ka 5D banking te kan kemudian kita IT kini hebat Davis Lingdo di John Convener juga UFU yang state ini 40 general secretary juga IBOC Convener juga UFU balong ka sing jom bro ki union juga ba kita ki union ki jom ki officer kita ki union jom ki clerical staff ni apa bank kita ki union urban ka ki union jom ki officer kita ki union jom ki clerical staff but kini grade D staff of Sipat Pion ki messenger ki state government. Te ni ka tuplang profit ki union jong ni ka region ni dei ko juga review. Te kumbala kredi bawan ra balai bania don kini ki program ni ki juni ki bun ki mat bania dawa mengi. Ane ba poksan do na ponge ka bagi dawa mengi ka dei ba ke jing thung kam habai habro ar ki category haki officer but ये clerical but ये sub staff mungkin ini beyond group D dong di group D ya ki department ni ki staff juni khamtam ya ki clerical but kini ki group D ni sub staff kadang duna ye kani ka jing duna jong kini ki staff kapane ka bo ini ka jing kum kinong tre ban bangin yo ban chakri bhai ni ka ni dei banta jong ini ki bank
सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक की बैंक सरकार ini syakri ya berapa itu nadu by espa adu betul di habang iduna ke staff yumyo syakri kumban cuai nuksa nadu arjar khatlai hadu arjar apusau ini ki staff jungi ki bodon aku ka clerical but ka sub staff nila duna like ko krapsen na saya gadi gasin menungkong ko tinyo smo ba katrang mi kisnem hajaka benang kambun ki nongtre ni nang na hagini expose ne mila pli di 1000 tali ki branch na namkran pan spang koi ga bank na brohot ki bank sarkar mila pli di ki spa di 1000 tali ki branch ladi ko kambun ki nongtre andre ni par na do 1000 khatlai ha do 1000 pusa ani expose ne mila duna lai pu prapusan 1000 khatlai ni don total ni don pralak prapundrio sospa nai pumut ki nongtre naga pralak prapundrio haka arajara pusau kala hiar seka new lak sapundrio katamu kala duna ko pala prapusan haka jo ko porpat ki ni ki public sector bank ki private bank ni ki bank shimet maki par na do arjar khatlai ha do arjar pusau kala ki aspa 100% ki nongtre maki arjar khatlai ki don 8 lakh akunda shispa samot ki nongtre haka sponsnem ki nongtre joki ki lakiu seka pralak sapundrio sanspa lai ko tamut kala tam ko mandru la aspa 100% is ikani ka pati ba bank sarkar ba hamne kendo ki paiba manlaga sni ki ba sakri ki paiba katram ni sni ki nam ko bole ba ki lagna ki sa apa ki duna ki sa ni la sakri paiba naro kata pat jaj bagi nang dunahi ki sa jungi ki batre ko bank ro ka pressure uwei brio ulah bentre ka kam jama ru ki brio kata ro kata ini kabu ini ke jine ke mentak kata ka dei na kalian jong ni ba ni la duna ki sta ni la jar bani tre ka to bok pressure kala kam jor kata e ka jingwa jingya jungi kata arpat sai ka mental health jungi naliang jung paiba ko laga khat mupi haba piwan sipo bank jungi idi customer jung bank ka to ka bank saka haba piwan pidi benyo ka to gajik sakri nangi henry jaj bangi ni duna staff nimla banai bi gajik sakri ko mangi banai to pum paiba ka ta naro kata kadrang ni sni kita ki samla jungi ki bang kam unemployed youth kadang kiu ki bank sarkar ki di wi ki jaka ba ki bro ki la ba yo ta ti haba ka sarkar bale bangi ni de ko jama sarkar haba ka sarkar kam thum kam ki ba mai company ki post ba mai ka tang mot ni khangla ki samla jo ni ga ri ro bu yo ka ta ka stom shui ki unemployment ka kiu haba jo ko por mata ka bank ba de ka sang no khamtam ni ki sub staff lo ki group D beyond ini cleaner ke mencoba apa bank isi don mentapot kila sangai cu menta kim di don jutung kamsu namta ke ni ki beyond ki cleaner haba caka jo mentapot kile gumlu ki IT ya goe ka company maka ha ki bridge ki belong ki temporary staff outsource staff agency uduna tu kena bawan join kum outsource staff yo kai kana aja kushlo Hingga lada uju kena yo ada kam kapolong permanent apa? Masan stang lo yo malai ko dan sana saja. Kita tambut film balik venue mentah muncul orang pesku kerja saja mempunyai dia. Hingga apa kim thukam ini kim ailat ini ki samlar ini. So ulawan join mentah ko outsource staff at sa options nem ju. Ulali join ini company na company kila pas siki bank go mantre ko kerja pion. Ini ibu hidup trade itu mungkin. Uyo jisi berat. Ulatrai bani sansen menurusnya. Ulapo ulagon itu aku kendai lagi pusnya. Ulalong overreach. Langsung kena apply kam. Silang biong ba nimbang kam dari sub staff apa bank atau nimpo. Ka sarkar ko ba nimtong show ini ke sub staff ini ke group D post ba. Nimbang kam gumita ke group D stop apa bank. Hagajo ko por pare pikhot eki dum dia outsource dekata kamu di kamu ko pidon kam lada shisha pidon kam itu ki group di staff kamu pidon kita ki outsource staff
Ane ba bidon di group lo staff kakalo pasya ba bidon kami di group. Apa pim tung kam khangla di tu somla ju bari kam. Nang ta begini ki outsource staff de kalun saboi ge chima ba maki apa ki wan ki bank jumi. Ni ki nya ban pentre ko staff juma ba. Emo utip lot karkom trekam juma bank. Hamno kala pondon ge chiduna karkom trekam. Bahadi nabur la da wa hanne anu no kam fraud ba. Kata kala. Nila bun ki jingjia bun ki bank ba kini ki outsource staff ki lawan tre bani kilate ba plan mangasni ka pisa kami unta ubri ubu drawer anta ki check ni transfer unta ulate ba berkom trekam bank la wa banle kanu no kam busni kasuk bali ubri betre lam bani umbi permanent staff jumi andre yu ni petre be ko ubri jo babani mishania te ting ting tu ko jingshania kai lam si si matrang koi gadi bangi kwa apan nya dawas ko sorta gadi ba kintu kam khamtam e gini kikel bagi sa bali bangi tani na hukuman chuai nuksar le jom program kita woi ustaz jumi wahaban syakriya arjar mut kibri ngai woi unong tre jom private bank pade syakri tang ika itulah suatu shanu unkam mayu natra pun kibri sutrat nata bakin lechki private bank neki bank shimet sigi bank shimet pade ubri ba espa bodon kisam ta ne harum ta gari jumi ki boni dam be ki priyo ki pare bariya ki priyo dok maki pa kimna be mali priyo ko sopo hapo ki bank shimet kata don kata ba ko ang priyo kon bani ki bantu kata hajar ne kata lak minimum ubri dok ko sumna kem ta wan sigi bank sarkar hamta romla baniyo ba kata jing sakri pade ba itu batre ko bank sarkar ula pun kam ba arajar mut wei bri ba ban sakri tau bujuk ju beriu beduk busuk lit no senu segi bank shimet private bank shatarumla bali bo kot kita tas pa yo ban pi account tu kinum sa tamat pi account hang tu pat kiwan gini ki non banking financial institution kini ki banking institution ki bambe ki bank andre ki ba red baria ki bala banai na kini pat kile gumno kar ko mai ram juki ka khamsuk bani ki ba andre kasut heba beriu beduk busuk aba udon kam pisah subuh udon kam ram kinsun nuksa subuh wei nong rat ne wei nong di jora ni arut surap nong bu tukan berik udon kam ram wan segi bank sarkar yo napun kita segi bank private nong yo hapan sim ni gini ki non banking financial institutions makipat kalian mak kejot itu susut ko kasut juki kapoi ki 4% 4% Ndai umpan sih, uhabi banship. Di nang ni kada wa di kwa sarkar dari tu, pani kini ki bank sarkar, ba la banship ri ba ki. Kami nak bui kada, kami kwa mi kalau ba, kami la banship ri ba ki, baik ba. Ba kinu don kata kacing gini ki pada don lupa kacing bre. But habaki don kata recruitment kan pelila data isi samlapin yoka kata kali ke penopong yang mengian dawa kermen ba dengan ke jingi jungi mentang ya ki terus dia ni nak pom megalaya unit tuntas ni don press conference ada juga por hati wi jelar ya ni sedang ke strike ka shop sampai tuntan ni lebih bahkan don ke strike ka shop lebih ke puna kermen ba sokar kami ni sakaba arpat bengia dawa mengi gadai ba kumbalong kiwi ki government office bangiro ni yo ita 5 days banking ya kabamenta ni train adu sino pong do sini sejan atau do sini dio like no tangka sini sejan ka ar ba sini sejan sa tingipat pan ba kadi no 5 days banking terus mata ka kita mi sini kamtam ki haki sor ki di jakarta di ba ki he ibun ki bri menta ki lasang ya penonton di kini digital banking ibun ni lala chip chip digital banking kini ibadri abang jumiro minyo ay kata kajing sisni banginyo work minyo don lang batri ba yung basan jumi kun fiki minyo de pakam de ha uni upanai ang usnem balade kalabun de chinete apadeng jong yurti pat IB Indian Bank Association ka ba dei ga seng jong bro ki nalem jong ba ni long ta
kiba naliang juga bank kita untuk kita sing kot idea naliang juga association kita untuk review kita lalu berjingnya te berjingnya suatu jembut ba maki kita recommend ya kata 5 days banking andai ka jingbet apa kot pada kan apa ahi सरकार government pada under the Department of Financial Service DFS itu muta kata ni patio di kata ya demand halo kata apa kidon su kiwi ki jingdawa jungi kalong ba ka gratuity ka सरकार preng kala penki itu ka gratuity pa abang beri usung thai uyo ka gratuity kalong kum ka jing ai na liam jong ka nuga office of fitri mafi ka tas nem lai bos nem lai sans nem la tre batni kum ban ban ten i ka jing sumo ka jing sumo kemen ai da kuwi ka gratuity ki central government ba kiwi government kilayo department kilayo sanlak gratuity ni ada ni yo atlak tinggi demand ba penkiu kita gratuity nak aku suka aku sana. Kalau kata ni kan sa kiwi ki demand ki pa niya pan ni kalau ba ka DFS ka Department of Financial Services kamdi ban tukar than haksik dunia jata. Ki langsung tu kan management juga dan langsung tu kundu dengan dunia jata. Ki kamdi bakat kelar kalau don ki kata ibatan menunjukkan batai ha. Andre ke ibangnya kwa banong biang kadai pa kani ka jingya ki jungi kamdi namta ki namtre jo ki ban tawa jungi kadai ba panglam chakri ba ki bata ladani yo ki brio kambu na branch tre ka jing chakri ka ha ladani yo ka 5 days banking niro gin kam sutnat ya da banya tre ni duna kata depression kata mental health mental stress kata mental health jungi ka ba ya bukut kata ro kan hera pe kata jing terikam jung di kata kadai mentasi dah kani ngakwa ban tip spi ba ni don sakawi ka rally bagi nyabu amtip ka rally ni pat ekran sepat ka state government apa poitrik ni ya ni dawa bala da kisah kan ai polisi ni bagi ya ya koi ka rally ada ka sarkar jela ka sha ini ni penya koi ka rally la da kapsha ikut no haka sob la option kering ni don ka strike action hakini ki strike kering ni chao tu yang ni ro kadai ba no re ni ya sutna bala da pati kata ka turok jumi arsni ro kamile re hakini ki arsni pat lada ka sarkar ka sutu kata ji dawa jumi ka sutu kata ka nongren bangi yang bangi ni yang nam ta ba ni ri ri tang nam ta ba kani ji dawa kamile nam ta sa kamile bagi dawa bagi dia turok jumi ni min kadai ba wai kata recruitment tanggapai condition arbaji mo naru arpulai menmit arbaji hadu ka usan kan arbaji menmit strike kata mot ki nong tre bank ki nong hoi pen ki branch ni provat ki bank rengkat bat ka tu ki private bank ki duit ki bayar solang bat ka year view oh ki don ki private bank ki bayar solang bat ni provat ni ya khangi ki branch kanung don ganu ga jing te pisa pu ATM lo asni di bank pro India di bank sarkar pada tu kan di private bank kita hamil pro India di branch kita kan don kerjanya tetap sapu ATM kawannya kan dia tapi internet banking digital banking kata tahu paksa pengiladan tempa hadu ka apply tarik kan barang ni aku ATM barang ni dalam pun dikata kan don cuba sini suatu bagi bank kita ham lihat dan terang yang penting lupa pengiladan kata strike kilo dia kenapa katalah dia sesuai besar tak baik bala ada strike asli nah friend ada so jenis bro ki ATM kita kan